Waitwa unaitwaje? Tusimame hapa. Unaitwaje? Vanessa Joy. Kwenu ni wapi? Kila. Wewe ni waloilo? Unasomaga? Darasa ya ngapi wewe? 1. Uko standard 1? Uko standard 1? Bas, mheshimiwa Koloria. Leo gaka ge standard 1. Na ke haha. Nawe Koloria we haha. Na basa niwe no gukoragwo nayo. Nawe niwe Koloria. Uka Koloria ororerie gaka. Na mukona Koloria arorie. Ni mukona arorie. Uka Koloria arorie kana na Koloria. Ngai na hinya arorie kana na Koloria. Basi na ndekaina wega igatigo. Basi riu nake Koloria wira wake ni koro. Koloria igaka ndunengere Koloria kiria. Haya. Koloria. Gaka. Haya githikiririe riu. Githomo ni free kuma wandu nginya university. Murakenda. Ndamwira atiriri. Ndamwira atiriri. Kurima ndirihagwo. Uguo gaka tugwaikia mbere na riri. Kagure tukuo twega. Gaciri kega. Na kiki ingi. Akaria jibo. Saidia akaria jibo. Reke yugire kile arenda niguo. Turenda ki mam. Amesema viatu. Ile kirai moshende. Amesema anataka pesa ya kushuti hiyo wimbo. Haya sawa. Lakini ndikuonie murata wakwa wi haha. Oyaga video. Ndio muno. Murata wakwa pia ukamheshimiwa Ruth. Mheshimiwa Ruth. Na mwaura wa Pisco. Na mwaura oka. Moja maure na thire wakwa. Ukorere thire haha. Riu rehe biacara. Nawe kirago kuja. Na nyumo kaugiriria urwanyu ni hau riu niki inywe ugiriria. Mheshimiwa Ruth. Mwana ndangituika no iniri andu aya othe ainuke moko matheri. Yo horo ama. Niji no MCA wa kuria Githiga. Reke amugeithie nauge ekuhe mwana uyu ki niguo. Ukamamua. Oyo niwe nyina. Murega. Magai. Murega rĩngĩ. Njĩragwo MCA Ruth na nyumĩte Gĩthĩga Gĩthũngũri. Na niĩ kana gaka tonekaina wega rĩ, reke ndĩgacukume na ciringi 10,000. Uguo kena ngiri cigana riu? Kena 10 no ne mami wao. Nena kana kangĩ ke haha. No nako gatiraigua wega. Uguo naho nĩ njũĩ nĩ gegũteithĩkĩra hau. Reke njarie na mwaura nake ambia twikie kindu. Na ũyũ nĩ mzito. Mzito. Mheshimiwa ndona kairitu kanikaina wega muno. Nikagenia Ngai amũrathime. Na ndona hena kangĩ ke haha. Ona taikinya kena thĩna wa maitho. So na tondu mwana ũyũ nĩ arabatara attention kinya thibitarĩ. Nĩngũnengere mamu wao 50,000. Na gaka kaina wega akanengerwo 10,000. Uguo mamu wao ena 50. Na kana kena cigana? Kena 30. Kena bao na ya mwezi 10. Uguo tha? Riu no ngi. Roria. Atia. Orwanyu nĩ kũmwĩra ama. Andũ arĩa nĩ ndĩmendete nĩo manduire MCA. Na Samido. Aya Samido ka. Samido. Okay. Yoma. Nĩathiĩ. Samido nĩathiĩ na ũngĩ. Atĩ nawe.
Kiengei. King'ara. Gathenge eha. Gathenge oka. Mheshimiwa Ruth ni atuma ciringi ngiri 10 cia kana akamuhurira iruhi. Nake mutumia oni atumirwo ni mwaura wa Philco ciringi ngiri 10 cia kana cia Philco. Ngiri 60. Na kuu niko ki. Rĩu nĩ niĩ. Haya. Deputy Governor eha. Yathiĩ. Amenda. Na Gathenge. Haya, rĩu naniĩ njetereire ngione kana nĩ ngũneo kanyamũ o kanini. So, rĩu niĩ naniĩ rĩ. Niĩ nĩ ngũnengera nĩ ũndũ wa kana gaka ke haha. Nĩ ngũnengera mamu wao ciringi ngiri 100. Nigetha thondekithie kana ire ti wega nako waka kaina rĩ mũndũ akagĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa kĩ etuĩrĩire tũrũrie already kena thate na gatigatunywo na mwandu gatunye kana gaka na niĩ rĩu ndĩkongerera gaka ngũkane kaci ndĩkongerera ciringi ngiri 20 na nĩcio na wĩine biũ nĩguo na nĩgĩakugĩte ũhoro wa studio ya kũinĩra nyĩmbo. Yes, nĩngũgeta studio atĩ atĩ marauga atĩa atĩ njoke rũirũ. Aya baimukire rwimbo rũrĩa rũkũinwo nĩ mwana ũyũ. Yes, nĩ arĩhĩrwo nyĩmbo ciothe nĩ Samikiai mwenyewe studio-inĩ yake. Haya, rĩu nĩkuo kũrũria Mheshimiwa nyita ũguo Sami nĩamũhe studio Patu Moka ucio nake no wa video Patu wa video eko oka nawe waire mwana wa video yugire wĩyohe Muriega kaire tugaka nani nĩ kuoya nyĩmbo igĩrĩ tu igĩrĩ ũyũ rĩ oya nyĩmbo 5 tondũ nĩ brother ya Sirwa GB ithe tiguo mas oya nyĩmbo 5 video tũhũ. Haya reke tuoye nyĩmbo 5 kena cio. Haya we nĩ Apostle Moranaka nawe we video ithe tiguo ngĩmwona tũrĩkagia andũ a maretwo Goodwill TV ũkai haha na inyuĩ mũthake rwĩmbo rwa mĩeri 5 nĩtwarĩkia ũhoro ũcio Jess hau nĩ hega ũkaha Goodwill TV ũgana inyuĩ mũthake mĩaka 10. As long as Goodwill TV be there, your song will be always on air. Thank you. Nake Moses Kuria nĩ gũkaroka haha nyekuona ũrĩa hokaga ithe tiguo. Haya wapindulia kororia. Haya na Goodwill mukahe interview thegi. Haya rĩu Mheshimiwa Ruth na niĩ nĩnderutĩra kũroria mũtumia ũyũ ũka kama mĩco oi nĩ ũrĩ mũthuri ndũrĩ mũthuri basi nĩorire basi na nĩ kuma mũthĩ nĩ mũthuri wako ũcio nĩ twarĩkia ndeto icio ũhoro nĩ wathira ũka mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa. Haya Mheshimiwa Ruth ngeithia andũ oreke marega
niĩ ndiaragia mũno na ũganjĩtagwo Waithĩra kana Ruth na thurĩtwo Gĩthĩga kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri na Sam K o ũguo ũtũinagĩra na ithuĩ nĩkĩo tuoka nĩguo tũcokie ngatho tondũ nĩ ũtũnyitagĩrĩra nĩgwĩciria he mheshimiwa ũtarĩ wanyitĩrĩrwo nĩ Sam K tiguo tuoka gũcokia ngatho na Ngai wa muoyo akũrathime na kuonekanĩra na maũndũ marĩa mothe nĩ ngũkũreheire Sam K 30,000 30,000 shillings. Wapi makofi ya Ruthu. Haya, thank you mheshimiwa Ruthu. 30,000. Haya, Faulu security. Faulu security hali ulioka. Haya. Hii ni Faulu. Leo okoro security ya kamera. Todo jeshi nayo. Kagitero kana gati kagitero. Jerai kagitero kana gati kagitero. Reke nyone jeshi akiuga jeshi ai. Jeshi ai. Bas kamo iratongoria cio makinyite ri twambe tucague kiharo ino tiguo na no njetereire no na kondeka Rusia na mekogie no kamo ira wa hindi yo DJ Sony tuone kati. Welcome to the bed.
Koja kutoka kwa Kameme FM. Kuja hapa wewe kijana kuja hapa. Kuja hapa kutoka kwa Kameme FM, masaa ya usiku kwa TV, Kameme TV. Twende kazi. Right on time, Shesha. Na ikuwa hapa ishini kwa stara moja maridadi tena zaidi. Wakazi wote wa hapo upande wa Roiro wakaweza kukuingoria Shesha, na wakati waliweza kufika na yeye DJ Junior the Hindi akakuingoria Shesha. Na wakati waliweza kufika area zenyewe hizi, DJ akazima mziki, MC akaenda kukojoa ili DJ Junior the Hindi kutawala. Asanteni sana. Mimi naitwa DJ Junior the Hindi. Tunapatana pale Kameme TV nyakati za usiku. Asanteni sana. Oka. Tagathiriria riri kadeno. Unaenda gota. Wita gwata. Kimani na Kimani au wakasaka nyakati za usiku nimeendana nawe. Hatimaye kukaweza kutokelezea hapa mrashika basika mrembo kwa jina la wao. Sikiza. Kunaweza kutokelezea hapa mrashika basika mrembo mamze aliyeweza kuzaliwa kadhalika, lakini wazazi wake wakamfanyia madharau, wakamuita washu kama tati ya mleo. Wabidulia ticha na wakinya otuko kana to inoke ino tugo leka ito inoke nyewe leka ito inoke juge mbogite rofio inatokinye ina ria karaiko namwe hanirie kiambio no tutakinyete ina ria karaiko ri ogo DJ yuga ri ayuka kinya Murang'a twakora kada ya Murang'a nayo kada ino ya Murang'a egetia kura egethurwo no itanathurwo ri yetagwo Teacher Grace
Malkia Bu Ibama Timo Koro Agiro Komo Yama Sita Ikero Irakori Yamigero Nirikuro Namumi Nande Nyaga Tokuya Kimiri Nyari Kito Kari Sokere Rangumi Atia, wapi kelele ya mheshimiwa? Atonela sege waigua oruneni. Wachokana musaidi kupe. Umoja tu ugeta gũsupport Samikia itone mũrata wakwa. Ane. Gũtigũkĩte kũina mũno Ngaruya. Na nĩndagĩtũma Samuel Waithĩra. Samuel Waithĩra kana nĩ kũhĩtania. Nĩ mwendete Samikia? Nĩ mũmwendete? Wega biũ. Gũtikiria na thimo kanda ĩno ya Batamani. Samikia nĩ ratũma Kanyago Ngaruya thĩinĩ wa thimo. Aya nĩ watũma? Samuel Waithĩra. Ngai. Samuel Waithĩra Ngai akĩmũra. Oh yes. Ngiri 50 kawagĩire bia yaka. Ngai. Thank you bro. Ati nĩ mũkorwo pasta. Nĩ mũkorwo wa pasta. Wa mũtungatĩri. Ũko magũithie. Aya magũithie. Magũithie. Mwenda rũrĩkũ? Ati mwarĩ wa pasta. Oh. Niĩ. Mwarĩ wa pasta. Video. Usione wajari. Mwarĩ wa pasta. Dia suya kioko kinya kiroko limpo koe pesa pada dia selero panira mundo abatamu nondire dawo kikona miaka ere dola kakanito soje tagerera mundo abatamu nondire dawo kikona miaka ere dola kakanito soje na teoleki Asita sarege noni nonia mole watu watu ile kimya kibiwa tena lokomote ora gona tawatu kinitia kile siana leo ya mole watu ile korona tia nikiora gadita na ngaina kanina wakuwe ndio shika wewe ile mpenda waliwa Asita vimutumia nikale maiko ikane metuna unduya niyo yongere kwa ukikuja netoganagera mole waku nokinya kibyo watuwenge ibisya kyale mulimo ukikuja netoganagera mole waku nokinya kibyo watuwenge ibisya kyale mulimo Asita sarege nyonya mole waku watuwelile kimya kebirwa tene ukomoze Ohagoga kwa kugeutia kile siara Eyo mole waku ilake korona zea Ikiura kitana gaina kanina wakuwe Emushirika wealilie leuteke mwangiwa Akakoya alikireta tajina Nige tongonia kwa yako kwa kiumia Unaga ninde wekata metuo yakwa Nokea ayudia vema tukia metuo yakwa Nikonde na hauma nunginia ike mwale waku Nokea ayudia vema tukia metuo yakwa Nikonde na hauma nunginia ike mwale waku Wapi nduru ya Swareio? Asante. Wapi nduru ya mheshi wewe? Nduru ya mwatimiwa. Haya Ngaruya tutare ndi na mbere reke ndirikania andu ayo undu umwe kimere undu wigie riri
arata aria matumite igongona rio muthi rihanike atetweironia nio mari golden sponsors wa event ya muthenya wa muthi maundu matana kwira ni ati ukigura handu hothe handu uragura nao no urihe kahora bata ndugakirie mwaka uyu na deposit ni ya 30%. Waigirira deposit ya 30%. Icio ingi no urihe kahora na angikorwo we kiumbe nduri na mbeca ni manyitanire na bengi itagwo National. Uguo we no kuhingura account hau wiki ati wigithie kanini ucoke umeremeke atia makurihire sawa. Now Garoya tuendelee. Haya, acio Aciage sponsors megwitagwo Vasco. Yes, Vasco na oroho no tuma na Goodwill TV sawa. Yes, sponsors amuthenya umuthi muma aingĩ muno. Thank you. Haya, tama nayo tugurukire na tutikagurukie. Asa we inoka. Mwatana ile kana iko. No inako. Na tena DJ Sony ni mumoi. Okana DJ Sony wonekane oka. Na etago DJ Sony na ndale mundu. Etago DJ Sony ngeithia andu no mena ndule mundu. Hau ni amuheni atĩ na mundu. Saseni ko sawa. Ukienda kunyona no uthie na Facebook DJ Soniem, YouTube DJ Soniem, TikTok DJ Soniem. Murenda tuingie na rwimbo ruriku? Ati Kabebe sio Finsco Africa sawa. Nikatuweka huko. Kabebe kanafanya nini? Ndio Finsco Africa, si ndio? Nikatuweka huko. Wewe ndio ungemenya hivi huko. Kabebe nikogeta kwa. Ndio warazi wa mgeni. Wewe koja. Wewe nikekeu. Ebona amenya gukithuka ni ninginyitwo. Nikekeu. Kama nini kiorio nini ndi haha. Atika rau ake. Oguo. Kare kwao. Tekira DJ nyone. Ndio warazi wa mgeni. Ikomeko kitu kwa mezi na mgeni warazi na kidogo tu. Asa horera. Horera Kabebe. Wangapi miondoko hapa? Wangapi wanapenda rege hapa? Haya, kwa sababu tuko katika kipindi cha lala salama, ni vizuri pia tushukuru sponsors wetu wote, si ndio? Wakitanguliwa na Finsco Africa, sawa. Alafu kuna Vasco, kuna Goodwill, all the sponsors ambao wamefanikisha shughuli ya leo ama events ya leo. Thank you and God bless you. To the CEO of Finsco Africa, God bless you Mr. Maura. Alafu wameta Kabebe. Watu nione watu wa Ngumi Mbwekze juu ya hewa. Ngumi Mbwekze. Umeziweka hivyo? DJ Soniem, Goja ino netoi. Na netoi. Jamai moja ila netoi. Kuleko. Haka yoge sakitu wakiuma. DJ tuende kazi. Ngumi Mbwekze. Everybody telling the truth. Everybody telling the truth. Everybody telling the truth. All over America. Everybody telling the truth. Everybody telling the truth. Everybody telling the truth. All over America. I want to go.
weka mkono hivyo, weka mkono hivyo. Wale wameondoka, weka mikono mbili hapa. Are you ready? DJ Sunny, roll it up. One, two,